Ada POE bakale kamkai, kale lendet, kita ki kular bakila kalai berat no kan hadin san senam. Le kum taman ke san senam kini kinong mikmat kin tengah artat. Kena menur penjeleka boy pai ba. Henry kum bakalong boros kata kum ong kong di timo ke sorkar kale kaulang kawan teh hakapakot telah dak essential seniuru ihap hiban yohun nomor balai bakile kat baman. Telah pai ba ulas sangat kumpul lapani hagane ke MP election ngangai bat ngi kermen bahagane ke MDC election penai ke voice of the people party baro kisit hangtai hapo the council begin yo ban bat di ke bos sensar hangtai hapo the council tang dak kawai ka party kata kandai ke voice of the people party hagane election nambale o MP baladap pilai ke jing kersan ka barba i Dr. Ricky idan hangne kajing job jong i hane kal MP baladap kamde kajing job jong no jono hane kajing job jong pi pai ba kala sgoto ikin nongrem jong ka party badai kanehi kala penlong ya ketu kajing job la abanong baglari ka history hane ke jala jong i ka election MP ka board share ka voice of the people party kayo lengba kajing kersan kajong pi kala long hadu san pusan pesan point R. San pusan point R pesan klayo. Na kita kin nok tabut baro kibla tap hagane election MP kibla dap. Ai khublai sa sisin kaliang kaparti pi kipai ba baro kibla snok tilang wat na gane ka lai kra konsumensi ngatrai ka NPP hagane election berdap hitam satang dakis pabut ya ka BPP napo kani kalai kra konsumsi hene ke MP beladap tegi kermen skam menta ikong deiti idei ko wai niki kertong ila abanong berikan long kami ke bala i balabiang te mapi kom ke trasionong ngasgo ban kerpa nagaliang jong parti ba tose yejit ye kani ka long kami napo kana kisnong katau hapo kinurem jong parti in yo ban pentelon niki kam rengkat hapo kejilam jong parti hagani kapor kapor kaba kham kongsan ngin ai no how MP beran boram jongi ibalong ru general secretary jong ka voice of the people party te hagani kapor ga khat sindon I Dr. Ricky Singkon ben ai jingkran ka jongi